Uyingane zokuthi-ke nginibingelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofunywa khona le video. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukugcinizela u-subscribe uzokwazi uthola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel ehamba phambili. Lapha-ke e-Agra Road eLadies Mint itaxi-ke esiyishayisa ingane-ke eneminyaka ewu-3 noma-ke eneminyaka emithathu. Amaphoyisa-ke athwale kanzima ukususa umama wayo noma-ke unina esidumbini-ke Sengane ukuze kwasiza abezimo-ke esiphuthumayo bamduduza ukuthi akakwamukele asuke-ke enganeni ngendlela-ke ekade kunzima ngakhona ubuhlungu-ke ekade-ke abhekane nabo wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi bakhombisa-ke ukuzwelana naye nosisi ombona la kulesithombe. Nanguziyanda uthi-ke ngaze ngabuza ubuhlungu Jesu wami, nangu-ke uthobeka uthi-ke kwaze kwabuhlungu wey'ngane zakwethu. Ngithanda ukuthi kube buhlungu kakhulu isimo abhekane naso njengomzali njengoba-ke ingane yakhe isasencane ngale ndlela-ke eyakwamukeleki wey'ngane zakwethu. Nangunomhla uthi bawuhiba-ke nomzali in this time of need, mbophe Jehova kulesi simo-ke abhekane naso. Nangomunye uthi-ke awu Jesu kwaze kwanzima-ke lobo buhlungu. Uthanda ukuthi-ke kube nzima wey'ngane zakwethu.